Akariba matakiri wodini ya Nkondi ni bakuromba ũteithio bwa mpwe kumania na thara iria batonyete yezanitie na mbura nene iria kura ntere mwanya mwanya. Akariba bani batigi bagitara thara kumania na ruo ruria rwezanitie na mbura ejero kenyange kinya iri mariao na kubatigana nde no gwa bwa kinya mpara ntukune chiezete. Njai nyingi ni itigi kinya itharitwe ni ruo ruru onto na ndipo twikite kinya mara kiri Akariba ba Paul Wakabithe na rugonoro na njire ndiku. Mbura ya muthenya gwegora mathani maobwae ni umbite gutema ntame inene Akariba matakiri wa dini ya Nkondi. Nene mono yanangania njira na miji mingi mono. Miji imwe ya matakiri ibondeni etie bioro. Nyomba imwe tira cyari cya Ntondo imuchimbo mukangu. Kwe nyomba imwe mabati kureguru ima imbure na tutie na ntubonde bombo tuchokere mabati yamu. Twachogia kwejwa meteni bware mana mtoto ale mindani twale maga tugerero nyomba kwejwa mete yako kake kwa ya mindani erangege kaba nyomba barabara sionde watu ekimete medari otie bantu tomba kogenda igoro mwendo tha 10 bura nanjire kure ina ruoro na muno watu eka ananto batete na njira tanyonda ari na bikibiki bantu wethero tiumba kugendeka nde yoire bantu onkureikia irona enukire nkianethera nyombe ya mamia na ninkabe igwira ya kumikabura bikibiki yongo zotigire ukithakani iri tukathikinya kumigira nuntu itiumba kurukika ire tiumba kugendeka na ukari ogu tukoromba tutethio bwa kithirikari nuntu mbura ne ajire ya itharimo ne yari itharimo bia gutukabangira nyomba cietu na kuinga barabara gitugia stima tara kwa itonga murugara uyu MP getini ya kuthungira wake kuri goro ithare tha kenda tha 10 agu ndui rwajire rwa mbura inene sana muno itoneka ntije kuma thinking thira umboka no kero ne kenti mebwa ende yakuranga mite nyomba marigo kwanja tama kwa makugita marigo manana nguku chiakwirire nyombe yangu kwaga inya aya mite ya mbao ino menene muno agito mikayo no tukwiro twande ndi uyu ni kangite completely arende akaria babakire nandiki bande to muthenya gwemde barutite mbito kira tongoria bao amwene ndiwe ya gutigiri bakuthungira Antonio Bonikingo ya okuba mokinya banjire kona bantu akomamaga ndi tukuragia thirikari kwa wendi wao benda gututethia miji imwe ni minyere kumono twana tumo twina thina na aciari batie na inya bomba komborera rwana runyomba bana bantu bakumama kare ne rute matsini cia gututetheria ikingo tomba gukabura mitere mundani nikingo tokomba kurima nyomba nacio pamwe bararire nja batie bantu akumama no ntubo kwegwa meteni akabire nyomba mete menene mono takaboreka bintu igo kinyango endiu kogwite kulibi beta kana ukithora bubaga muno thaino antu bakae banga thirikari gatubangira mantu mega maraimo tukwenda thaino turuthirwa wikinya Jumatatu withora at least bakurutha mibango emega kenga ntu wamba kuthigura nchi yao baraba ina safari wamba kuthwa beza fira salama baraba kutumira stima kwa omisie ndukani chetu chetu tumira stima withora stima ya Kenya Power ikuza program ya kutuchokera stima inu iwezekanavyo kwa mapema sana ndi tukoromba thirikari ni tuigirie kiao tuone kana tukari kabata interview bia mbecha membe na kira gintu gwetu one kana ega tulikabira Sibo Manuel Kibunjo wa matakiri location ya gikojere karikarire noriti Akariba ntari no gutumira mbura no yakagita kakwanda mite kwa winge Nukilanka waka cyari bairana batuke very careful mbura ya mbere kura bamenyere rungura mite no ntukone kura mite ugu na atari muno na daromba kinya tutumira opportunity kwanda kinya mite twande mite kwa wingi ana kinyanjirani na nterani twande mete inkenda yombo continue ruoruru ndaromba kinya antuba wendi bwega bando netere community mete tumbe kwanda tokije kila mundu kinya baranjirani au kanda njiragu omundu agakuthirira akwanda mete nikenda tutikago twina issues tainuka iri kagita kange Keripotera Uru TV kumantere chidharaka mbitu wa Paul Wakabithe.